Ya bachinip ola dite shikilalak inkondesh leche kimbehla tsoku kuchulu sutu ohel kesh bashpek silo bilkumanu king weitu nos lumil en Yucatán weitu no kitsikbaltikte she lujol popili letiu mulai letiu desarrollo rural weitu nos lumil Yucatán Jorge Díaz Loesa takpana huyila du kahbalu kubul tunshan fertilizante de conalo de ukahilo bilchancón espita Santa Elena ichil ulak kahilo blehelatil tushan tak muktaletil meyakutalu betikobo weitu no kitsikbaltikte ichiletil nuk besajila 10,000 juntul altiletil macho kamikletil anta hiloti 25 humpel al mectancajo we Yucatán tushkushupul manalti 30 millones de pesos weitu no we Yucatán ya bachlung ya meyabi malo lum lele hol poco tak muktitulaka letiu canal lob Yucatán kameyanako tumen uyutzile utial ulak silo Beitusha no kiyatsik baldiktesh ulak tiletiel pexilo kumano que en nos lumil Yucatán y chulunuk besakil hecho en Yucatán el akutak pahaltun 600 un pelal tiletiel empresa kahkah letiel nuk besaha utsok tiletiel habila ok chultakti 1100 un pelal lehela tulak el tiel macho kutak palo y chiletiel nuk besaha kunak al tumita kukono no taki 25% lehela beitsaba ka ol biltunsha utuglile habman habiltunsha ka binukunak al tulak al ukono el tiel macho ba yo salehelo yanutsa humpel cansa gil de tu cuchil del siglo XXI, tushkun antal humpel meya gil kukabatik semana de la economía digital. Beishan kiatik baldiktesh chulak pexilo bil kumano kinwetu nos lumil Yucatán, duk inilo bil 11 ta 15 tu inalil julio ti letiel piskinila kiatik baldiktesh tun shane nu tsawal bakunai letiel COVID letiel macho tantan que el moye te shlo bañas chupalalo y chil 12 ta 14 jabo 30 humpel al mectan cajo o Yucatán bitsawa kawol biltumenumula y letiel to ala lil o Yucatán y chil letiel no pues ahila que walite shuk inil 11 ya no tak palo dukahit kunukma con cal panaba temash baka y el opichen ukinil 12 ya no vino dukahil tishmewak tsilang González kusama Teabo, Abala, Yetel Samahil, Biltun Shanok, Sigbaltiktesh, Ukinil 13, Hoktung, Antonil, Chancón, Tzan, Tahtsiu, Yetel Tetis, Yetel Dushanuk, Inil 14, Tukahilo, Bilhuji, Chochola, Mane, Chiquinzonot, Sakalun, Tishpewal, Yetel Tusha Utzok, Inil Tiletel Meyaha, Inil Viernes, Tukahilo, Bilkawa, Tzitas, Kansakap, Guayma, Mayapang, Yetel Tekon. Tulak letil tankel mo ukatu kamo letil bakunak abetunshan utsiptiku kaba lehe la titul plataforma de gobierno federal yetel tushan ubisik ukurp wa u acta de nacimiento tel pastal tak palo chiletil nuk besakila Beishan ki hatsik baldiktesh utlak letil pexilo bo humpel meyahil kutalum betal te centro comunitario te tukahil tisimino si en juntula macho tak panaho ichilpel nuk besahil lehela chalukanko uto ola litu meyantiok talamil tushantiu pakato lehela ichil unuk besahil jornada de surgías extramuros bitun tabakaol bitumen umulai letil umulai letiel to ola witu nos lumil Yucatán hol besantume Mauricio Sauri Vivas betuno takpanaho ichiletiel nuk besaha akiaho kumeyaho letiel oftalmología yetel tunsha oncólogo ichile kaho tuskutal letiel macho takpanaho ichiletiel nuk besaha kin walikuk aba buksot kalotmul senotillo Tzitas Espita Sukila San Felipe Panaba Tizimín Saki Río Lagartos Temozón Chancón y el Chichimila 400 untula tiletiel macho pues que igual itesh tu helbe su kustalo tial yutstal tunshal utpagato tial beyo yutstal tunshal ukustalo Beitu no que antes balditesh utsok tiletiel pexilo bil tiletiel kina humpel nuk besakutal tak muktal tumen letiu kuchilto ola el kaol también alta especialidad y el tunshal letiu kuchilto ola yante tu kahil tekasho lehela humpel nuk besakil to ola lutial macho yante bukohanelil cáncer tuyim y el cáncer de próstata beituno un pel duk besatial uyilal mashi anti letiel kohani la tial beyo pastal tushan lukamko un pel anta tu piskinil le meyaha ka tushan de las 7 hatskap kintak las 2 uchinil kintush tak pana 70 kuntulal mako ichilshiwo y el kolelo ukamo letiel uyutsi letiel nuk besahila ya bachunipo la ligiltalak en la conesh letiel kimbehla patke shetel ulak helas pexilo gutasal te shete ulak no gutasal te oye tu chikulil tele Yucatán